Hai menaza ting choma I zai hai menaza Zeme man sage klum. Nama inche kyo zi ka chum ting kum chana zai kai zi ka chum. Kamma ting chog de rein sa Zeme ko gene. Paulia gai radle. North-East State Nagaland 16th Assembly Constituency ge hanai kum class kre go exam kai ge exam chuka mimze Dr. Tumdane mine pa kanga betu ze plum gene admission te ge rahange kamgai lubli gum zen nine chekyu zikna tingkum chana zen kai ji chum ri mai ge Dr. Tumdane me bambiki jaluke pungchi hegi inchet kana hi ge pe pe kai beta te ge dele ze ka chule zai Dr. Tumdane mine 16th Assembly Constituency ge hanai kum class kre go exam chum ze nta na plum gene khanga beteuze admission te rahange kamgai lubli gumze 16th Assembly Constituency gene mina hanghim reme za ka cham cham ze kalangai dele ze ka chule zai chige class 10 meritorious award ceremony bam hige Dr. Tumdane mine generation anui hna mere hei hangdai rame benai le sina ma hanga sam taudi be misongaz du sakeu gai dele ze du ka chule to aroyete senior leaders Bila idea Our parents, our सबसे डांगोर, my dear students friends. आज ये program था का तो एक किस्म के भावना करेले हमें सोरम भी लगी। छोटो मोटो नाम लोगे ने इमान इन्हीं का करेंगे ने डांगोर किवा करेगो कुरान इसना program बनाया से कोई के भी एक किस्म के सोरम लगी। किंतु एक साइड अभी सोरम ना लगे होय Zai Manipur ge hezek nakaga kaklebe petblam ge India rangu Union Home Minister Amit Sane tetiven cheuku ziket maige public civilian meramene police pai meramugu gimi zai pcheu hagate tibrameze te wangai dai nara zai pe wangai dai nara hange kyam gai be bzigne bam ka cham cham ba Manipur gen znai rima ge gimi plan teuze hai ke zehdai Manipur police madage pe wangai ka dai dele ze ka cheulei zai Manipur ge anui zilyang rong student leader pasui te meramene tetiven cheuku ziket tingkum chana jang khaije ke chum imphal ge anui zilyang rongu political issue kakle blam ge banai state ge hzet kana kuki manai inkima kage kakle be pet blam ge samngo ka ki dele je ka chule zai chige robam ge Assam Manipur Nagaland all zilyang rong student union mane sam patau di brame he ki ke gai zai state ke cham Assam Manipur Nagaland lam ge mina hangke te je sap chu je milam lam sam patau di brame salya gai dele je sale jana indiram go union home minister Amit Sadagdu Samrozunube Joint Memorandum ZB Assam Manipur Nagaland ZYF Assam Manipur Nagaland AZSU Assam Manipur Nagaland pe changai dele zakacheu dele anu zilyang rong community mene ki bezate puigai hange zachiga Assam Manipur Nagaland all zilyang rong student union mene indiramgu union home minister Amit Sadaga rolu ze memorandum sam pe changai bige state ge administration phung chamra hange hazet ka chamne ki blam ge wangze de taw hna rai mak rahang kagna anui zilang rong community hazet mena ki bze te pui gai rai rahange raw gai dele ze ka chule The Assam ge Adivasi mgohnam kyana spy Adivasi People Liberation Army APLA minna hanghim reze skui men znai nchewkyu zikana tingkum chana jeng khaije chum ri mai ge Assam Rifle spy me banai Bokajan police station mesoge surrender te gai dele jaka chule zachi ge Adivasi hnam kyana spy Adivasi People Liberation Army APLA minna hanghim reze skui mene surrender te womge hreim rogi mimro te wong ba plan ze him reze ket sporoge AK series rifle kchum pistol Kreuses kui zane rifle mingye grenade bomb kanate wangdele ze ka chule Zai Uzbekistan gdei ziza kachibe bamge hanai kum tingkum kum chana jang khaije ke chum United World Wrestling Asian Belt Wrestling Championship bambege 55 kg women classic style category ge bronze medal gene ngamwong pui Nagaland gene Viko Nilu kurha kachibe pui je Nagaland Wrestling Association mene tetibe ba mai ge to be peze felicitate te wai dele ze ka chule
The Indian Meteorological Department IMD mena sajen mai hachai kakter hangbe nchewke zis nak changba India ramge state kregu chumge tingruigu zena state mingeuge lum khsangule je ka chudli zena IMD mena India ramge nchewke zis nak changba tingrui rahange lia gaiba zain ting rahange rang to gaiba state ramje Delhi Uttar Pradesh Uttarakhand Himachal Pradesh le je ka chudli zena chporoge tingrui brun magje ting chaize zaine the sakura be state lia gaiba Karnataka Kerala Tamil Nadu Telangana le je sale zai chirun magje North East state Assam Meghalaya Manipur Nagaland Mizoram gedu nchewke zis na tingkum chama je khaije kachum lunge tingrui gule je ka chudli zaina IMD menen chewke zis na ka changba lum ga sang rahange state mingeulia gaibe je Bihar Jharkhand Odisha West Bengal je Telangana gale je ka chudli zaina klumba bugu temperature degree je 42 hadai ka namangna hadai ka chumria degree lum changule je ka chudli Zai Manipur ge hazet kana kaga kaklebe pet belamge India ramgu Union Home Minister Amit Sane desi ibete wangdai rahange salya gaidle chipoligum je chuna Manipur police mena saja Manipur ge district chamcham ge desi idai dije tingti gumje ladai dele je ka chudle chipo zigane district chamcham ga curfew spy mena pije operation tuje te kan ruibes du teun sauni be bamra medu ladele je sale zai chuna Manipur district chamcham ge spy meten ruize operation tebe curfew teun sauga district ramze Impal West za Impal East Bisnupur gen chat ka kreu kana hang tingcho nchat mingeu gen hegi nchat mingeu ka changba zana zirbam gen chat de set hang tingcho nchat de set gen hegi nchat ma dairia zana Thobal Kakching district ge nchat sna hang tingcho nchat mingeu gen tingna nchat kreu kana ka changba za Churachandpur banai Chandel district gen chat ka kreu hang tingcho nchat mingeu gen hegi nchat ka chum zana Tingnopal gen chat de set tingcho nchat sru gen tingnan ding nchat kana Kangpok pi gen chat ka kreu ting chon che srugane hegin chat mingye zane per zolgen chat ka kreu kana hang ting chon che srugane hegin chat srugria spy meten ruize operation tebe curfew ze teun sogai dele je ka chule Manipur police official mene saja Tamenglong Senapati Ukrul za Kamjong district ga curfew spy meten ruize operation tebe ngale je ka chudele za Impal East ger heuki bambe Jawaharlal Nehru Institute of Medical Science re heuki ge plam chimagba za chaugu ka chai pumei ka chebe simagba chunare changje kreuze skuila release ka chudli Manipur state ga hazak nakaga kaklebe pet blam gane zena Churachandpur district gu reheuki gane ka chaipum ngai zemadai chaumeije chimakba plam chimakba Institute of Medical Science Impal East reheuki ge te wangai leje ka chudli Manipur ge hazat kanakaga kaklebe pet churai bitingene za Manipur state government and znai rima ge pnuigu statement ge saje state ge hazat kanakaga kaklebe pet beze pikeuting changai dad ge zemna me chai changdi be zet kana kaga kaklebe pet bigine mina hangrak squeeze set zech poroge mina hai chumje hangkre medu ka zamdele je sale zene state ge zet kana kaga kaklebe pet bigine chuna relief camp hai na je rex na je kana ga mina changhim rejes na je hai medai je hangringe me reuko zelale je ka chuli za state ge zet kana kaga kaklebe pet blam gene Manipur state police ne case kai ga be mina changchumje hai sna je hanghim rej je medai zech poroge chuna mina hangrak srug je minge meza nim changdele je ka chudele state ge hazet kana kaga kaklebe pet ge mpung chume za ka zomze aigena na main cheke zik chum tingkum chana jang khai zik chum kamai ting chuak de rein sa po bza loi gai dele pi gai jang kinga ni mle ne je to dele